munosabatini yaratgan yersihi musulmon dunyoda taliyan manga xalq ko'nglini yetkirgan Boshqirdistonning Tataristonning xalq artisti Fan Vali Ahmadov keldi. To'y hidiga qanaqa Gündüz aparatörü kurabız, bir şiber kız gelip görüde, ağabeylerimizin tersi olasın kile, tanlap karağız aldı dedi. Biz gazarlap kısattı. Allah'a şükür Feride bana olmaz, Hüseyin dedi, vaktiye. Üzerine kıymetlerini etti, ben evde konaklanıp, çıkıp bir görüdeyim dedi, çok attı. Gülüp kılmayı bildi. Buna bundan bir de yani bilen bir şeylerin Şabatasını oynayalım İtalyan'da da bir oynayalım cibere ederim. Kutırıp büyüyüp, hareketlendirip, hareket edip, şu bunca dolanıyor. Bana uçaklar ister. Şimdi Mustafa Zeytin'e Mon haykeli olup baktı. İlk Mon mızırsı. Angeler çok kadın. Sen makanasında. Rahmet anın balganını, rahmet etmişlerken, anın isterken ata, anasına hemen de sangat ahirlerine yardım her vakit misyonlarında tutup her isteliklerini yazıp buna yıllar devam eder. Yıllar belki asırlar devam eder. Anın bana yüreğimde kullanırlar. Şurayı uygun. Rahmet var o zaman. Şahırgan mısın? Yalan terbiyeyi gerçekten müziklerini varınca onlar odalarını yollar. Hocadan resmine bütün yıl dünyanı yollar. Hatta başta da İsrail'den yaptılar. Fena boy. Soranlar mı ne? Şey geldi. Hadi yaparlar. Evet, savaş şey geldi. Evet. Canlı şekerinde, bakanlarda üretiminde. İstersen kavurup sonra sayalım. Yaramaz. 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 İstersen kavurup. Bilgiyle bu kanşar varıklar. İster kalsın yani. Mesela fikir o etkinlerine koyan eşittirden yapmayı öğrengenizde menekin hani yaparlı ileri eşittirden. Sizler başka işlerinde girdiğinizde siz biraz mutlaka ifadede mantıklı var öncesi var. 4 sefer buyulan şunda bir yılda parasını bu ağırlık koşuna var. Bu kanların matematik ama sen 55 yaşından yapanın çaldı kuşak tiyatrocuları sizlerin dağın biraz YouTube kanalı paraylasız resim değilseniz çal değilseniz değil yeter senleşen koytkanda sabırlaşan bir gün yalayımız, bir gün jırlıyız, bir gün minanı urşam gittim gitmene şulaydı. Şundan belki müzede güller kirekti güller hemen ekin hani yapalım her vakıtta koyasın gel şeşekte oldu. Allah başıdır. Beyrenlerde kızları bile gitti, cizni bile gitti. Sahnede hocası bile gitti. Günde çeçek getirip olmayısılar. Bu evlerden getirgenim, bunda kireç gürlep çeçek alıp gittiler. Sonra Allah bilse, yaşandı münasebe sahneye bastırıp çeçeklerden oturalım. Değil mi? Emine bugün bir çatıp hani görmediğiniz şeyleri hani yapalım ahirette dedik.
Ханипа мәрхүм булган көнне бер истәлек булсын дип Казаннан алып кайтып киткән иде. Үзенең йөрәгенә үзе булса да монда китерде менә шушы вазаны. Һәм менә Ханипа акчаты бу бер курчак эшләнгән. Бу бик зур рәхмәт. Түрләргә торышак бу синең. Һәм шул төфиләренә киләбез тагын. Менә бит. Мин генә түгел, мен бер көнне басып тора алмыйм да. Ал рәхәттән киенде. Торалам. Зәйрбәйдан. Икенче чыгылтасың. Шуннан нәрсә әйтәсе килә. Менә без әйтеп киттем бит инде 6 бала үсек дибәйме? Безнең әти гомер буена Талиянда уйнады, җырлады. Бу Ханипаның, бу үзенең гармоны, моны Жизни Ханипаның туган көненә бүләк иткән Татарстан халык артисты Флюра Хөрмәтова. Шулай димме сез? Безнең гомер кем әйткәндә киргә булмаса да ашарга булмаса да һәр вакыт безнең өстәл төрбездә булды гармон. Сез әти белән танышсыз. Ни өчен гармон булды? Чөнки без 6 бала тиз генә йөгереп эшлибез дә, бәрәңге утыртабызмы, бәрәңге күмәбезме? Без бакча башына төшәбез дә, бәрәңге итәбез, чәй кайнатабыз. Хәзерге шашлык башыклары бит инде әйме. Әни әйтә торган, безнең әни бик сава кеше. Әти ядрак шуграк, беләдрәк фәхри балалар. Әни әйтә торган, балалар, күпә көндез гармония торчыла бирмәгез әле, күстән уят бит. Әнигә җырламас, без тиз генә эшләдек. Ишәр балалар гомер җырларга кирәк. Шуңа шушы гармон бик кадерле инде безгә. Менә шулай. Шуннан менә бу микрофонны Жизни һәм егетләр биреп җибәрделәр. Бик кадерле, моның белән күп миналар юллар үткәннәрдер. Киләчәктә алар бик самында нәрсә дип аталар җегетләр кызлар. Җик паушыра. Аппаратура булачак. Алар бизә җырларбыз. Шуннан бу Жизни бу гармонны миңа рәхмәт. Мин моны монда шутка кертмәйм. Мин бу безнең гаиләне булачак. Монда пока торсын. Мин сән булганда монда торып. Kopuşka kırıklayayım, edip koyalım. Sonra bütün kişi kile iken, kim garmında oynayken, jırlay, oynay. Her birisini düşürüp, kuşadı baran kalıp. Bunda indi, ayta bitkenmişe, Hanipanın bir yalnız mısın, illegi yakın kulmaya var. Bunda ananın yorgısığına. Şuna sizge kırışım ne bu ayta kartınlarını koyduk bitinde mine. Koysun gana olma, özüne nur bürküp, özüne şabılıp tıra. Bunda bir kup açıslar kire, kirgen sayın Hanipa deyip kireler. Менә күптән түгел исәр бадып кына килеп бит инде. Шундый матур кыз бит инде, үзе матур киенә. Килә, "Эй, Ханипа кайым, синеңчә булмый инде" ди. Чынлап турып менә Лилиялар үзләре кушаклары да барыбер. Ничек тә җаннары Ханипаны үскәрәк күтәреп, аның үзенең стиле бар икәнен беләләр. Менә теге һәр яңгырамады. Рәүсәгә безгә рәхмәт. Аңлай музей ачылырга бүләк итте. Кем итмә кеше хәтта мәшәле Ханипадан җырлап яшибез. Мондай уңайсызрак, монда Ханипаның тарды шәхси әйберләре, медальләре, Атлабайның медале, соңгы медале, Татарстанның халык медальләре, бик зур рәхмәт Миндермеш Авишка, Рөстәм Миннехановка, аларның бөтен бүләкләре шушында. Анан кызларга кызыклы булса инде Ханипа бәгърем итә торган золото яблоканың духиен, бик тәмле. Ул үтеп китсә инде. Хәзер менә кергәннәргә мин шулай таныштырам. Шулай менә әйтмичә булмый. Şimdi sizler ciddi bitinde Banisa'ya barış gitmegen iken kız Banisa'ya barış gitti. Öz ayağı böyle atlap kirdi. Bunlar şu kuzluğa gider. Şuna hem sizge bu kadırlayıver. Ben bir şey yapmadan özüm iyi verdim de kaldırdım meydim ya. Atıp kıyırım şuna. Ayağı böyle atlap Banisa'ya kil gitti Hanipa. Emme lakin Mına kadar bir yakta bırlığız. Mına bunda üstten. Hanipa bek qonaqçılıydı. İş gitmedi. Mənim barmaqçılarıma kiyip gitar rızıqlarga. Bu qoyqan künni min әзірләп тұрам да стәлейді, жилейләрні, балаларны, Ханипаларны. Әйді икенче тапқыр енді Ханипа сәләна китерді. Ол бізе әзірлік. Бүтін рызықларға. Шоңа кемнәр нишік ағылыйдыр енді бәлки дірістәкі бұқты бұлы қойадыр музей ортасында үстал болға. Әмін әкім Ханипаның қонақшылығын менің жүшімді көрсетәсім келді. Балалар келе, балаларны мен сой içirəm, şey içirəməyim. Аннан ғана қайышырақ болмайсың, бойда болмайсың. Шоңа кем рәхім етіңіз, şeyler қойнаған ауыз етіңіз. Мұндайды Ханипаның Tam derecelerni beklediğinde diplomları. Burası bir kubaya tanık yılmalarında kopşuna ne kadar yarışılarsın, bilersin, yarışılarla konuşaşlar da biler. Bir güne diplomunu alır işinler, kupma yapısız günler. Kupma işlerge girer. Yılın yılında Tatarlara diyen korkusu var abitinde. Beni anlattan öldüm. Tanıştırılan bana. 17 yıllarından Hanipa atın barısında iya buldu. Bu ayta anın kültür işlevinde, matırlığında, kavuşunda, mumunda, konuşaşanı yaratılığında. Şuna
Tatar jırının bir alikası bulup kaldı. Şuna bizden Tatar özümüzün Başkıstan'da Tuğan Tül Harvaklı kütüden konak buldu. Bir küt bu Bulgar Radyosu'nun bu saatleri bitedi. Hem kaset giren, bunday videolar, video kasetler. Мен айтқан қонақтар, бізде Ханипа айтқан қонақтарға келейтем. Иранларда, шылымларда, onlar yatmasını düzen болу үшін келер қадір сіздерде. Kimler келе, алып келегізден қару, бұнда ең қадірлі бір болашақ. Міне 3 туған төтет витаминді ол келді бізге. Ол міне бұл видео кассетларны мен айтты, бұлар айтты. Аудио кассетлар да бар, шуңа. Мұнда енді бұлар биттегі сипатлы, көтеріліп ішленген түгіл, шуңа бұлар бик қадірлілер. Бик рахмәтлі болырбыз. Міне Филиппай бүгін бик көп кассетларны бик зор рахмәт. Sen sağ olun, toza olun. Bunu diplomla kusettirmeyekten bir şey bu bizim tercihler tabii biliyorsam da kod neydi alakası. Bittim ki aktif sekreter bu işte o bizim özel redaksiyada. Yük gerek mi diyen jörde ben hani yapar bu Tatar jöründe. Dolar fidan ağay bilen şu videoda klipte var. Şuna rahmet biliyorsanız ki anam bir matur şehirler izleyiniz misiniz? Hayır, çok iyi bir şey. Bundan bir pişman indettiği Hani yapan bir kuşakları bulgaşım özümün de konuşlardan koydum şundan gayriye kızımla belki parasağız indi dükten tügül hazırlık gayride patlaştı mine Marsil'e rahmet bizim kızı şakırdı olay yüzlü kızartmadı birinci orada otalar bir kendi o diplomlu olup paytaşına rahmet Marsil sizge bir yakar kuşik Canlı kaldı. Canlı kaldı ya kimden direği var baktı olsa yadasın Mata sizleri gözüm. Rabit Batullah'a bağışlap meşritlere Öyle